Kei te whakai te koromatua o Porirua me te haukāinga, me whai tūru Māori te kaunihera. Engari, kua whakatārewa hia tēnei take mo te whātau. Kei a Jasmine Pearson, ngā whakamārama. E hara ngā tūru Māori i te tautohe hou, ki tēnei uri o te marae o Takapū wāhia. Whakako atu, te tūru Māori me ki mo mātou. Nā te pōti manapuri tōna whanaunga a Liz Kelly no Ngāti Toa i eke ai hei koromatua tuarua mo Porirua. Heoi ko te mate kē hei tātaku pārai, kaore anō te kapa kiataka mo te katoa o te kaunihera. Kei runga ke a Ngāti Toa i te kaunihera, no reira, hei aha noa ngā tūru Māori? Kei te pai te rai engari, he hihana mātou te kāinga he tūru mo te kāinga hoki ki a Ngāti Toa. Kei ko atu i te 15,000 te nuinga tāngata o te riu o Porirua. Te 13 ngā mema me tētahi koromatua kei te whakahaere i te kaunihera. E ai ki te koromatua, kei te he tērā. We need a discussion about the total number of elected representatives for Porirua, and then we can consider entrenched Māori representation alongside that. Kei te pai noi ho tērā, e ai ki te hau kāinga, engari ko te take, kaore anō te kaunihera i te whakatutuki i ōna here ki te iwi ki raro i te tiriti o Waitangi. Porirua has always had Māori elected to the council. Most other councils can't actually claim that. But once again, I don't think in terms of mana whenua representation that's been adequate. Nō reira, kei te tautoko te koromatua o Porirua i ngā tūru Māori. Engari, pēhea ōna whakaaro ki tētahi kaunihera nunui mō te whanganui ātara. I think that in any such amalgamated body, if there were to be one for the region, there would have to be formal Māori representation. I think that it was a huge mistake not to have that in Auckland. He tirohanga motu hake tērā ki tēnei o ngā koromatua o te rohe. Engari, e kore ki te iaua tūru Māori i Porirua i mua i te tau ko 1,016. Jasmine Pearson, Te Karere.